Um feliz à tarde na nos televidente di Telecurasao, TCFM, anto também naturalmente Cariflex e qualquer outra plataforma que você usa para seguir-nos. Feliz à tarde, Amita Scarlett junto comigo. Shanae Zimmerman. Nós estamos transmitir a parada final. Di March Juvenil. Yes, agora nós estamos aqui em momento, bom, simbolicamente, nós estamos em a temporada de carnaval aqui. Ayo, caminha conosco muito na seguro para back arriba uma temporada duche, caminha toda desfrutar. Shanae, contento que você comigo, Trobe? A mim também estou contente que estamos Scarlett e comigo, Isso, nós estamos fazendo uma tremenda transmissão, principalmente pensando que não portei presente canto de caminha e especialmente para nos generar a CMC ou qualquer outro instituto que você internar, nós estamos aqui diretamente fora de Marchena para assinar um tour detalhe para o que está nos marcha juvenil despedida 2026. Shanae, nos dilante, já nos tem veículo nang palo kita radio nang nos diferentes radio na nos medio de comunicação, anto pendiente para nos banhaya chegada de marcha juvenil. Pero para nos por hacer transmissão aqui possível, nós temos colegas também na salida aí na para essa transmissão aqui possível nós temos que chamar danke na nos sponsor na, anto nós temos que chamar danke na Dynaf Flow, e temporada aqui corda conta boa família nang kuta bisita nos duas islas de Sinti e Flow kuta laga nang queda conectar. Haya bo e isem online off na etienda nang di Flow na Sambil e também sa linha. Danke também na Dabusi Motors, Curoil, nos ting RAC Regulatory Authority of Curaçao. Yes. Curaçao Airport Partners, ¿qué más? Medical Laboratory Services, Star Motors, Cariflex, Corswell e Cats Paradise, que bigyan danke pa. Mi short, itamba mi cats nang namora. E last but not least, mi kaya danke na Curaçao Ikambaw Mascabay. Ope, great. Antogenei. Aha, nos colega. Feliz à tarde. Bom, feliz tarde para buscar. Como vai? Gostou bom? Como vai na começo? Bom, bosa, vai bom. Nós começamos a tempo. Nós começamos a maneira a primeira para começar. O marcha tranquila, vai indo bom. Suplicar para durante a marcha tocar tumba de nossa rei de tumba e também sou finalista. Então, nós estamos com esse vai para aue. Ok, que man turcosa começa net na hora? Sim, nós começamos tique primeiro hora, depois para pisa 2 horas, nós estamos claro que nós para começar a passar ali. Nice. Bom, mas atende oyente e televidente de Telecurasao e TCFM, que turcos a começar. Esse é onde coisa ng hobby remarkável para o que da Beehive sa aqui, que no aguarda para 2 horas, bang começar 2 horas, se não nanta começar, então se não se acaba que cerimônia, nós está arranca sali mesora. Nós está arranca sali, vamos papai, tranquilo, você pode mira também, nós estamos vendo hobby tranquilo, assim nós muito não por desfrutar, não por baile, não por gozar, passamos a mesma visa para rádio, depois já até 2027, nós está em caia com nós muito não por baile. Correcto. No, great. Janei, nós estava pedindo sponsor, não? Si tanto. Então, eu vou pensar de short kubo cats. Si. Oh, Pinachi. Danke. Pero mi que pa obisa di bo shirt tambe. Sobra well. nos directora Carolina bisabong kos hobby cierto. Awel tanto. E t-shirt aqui, ela é t-shirt com simple preto. Pero, me di, bosa no ta carnaval, que me mambo ni toque extra baso DIY. Paso pa ami, e aya aqui carnaval daw da pami, bangasi algo mais grande de logo que eu tenho tá chiquito cava. Oh, be nice. Awel, me a comprar Paris Tenchi e Rhinestone, me a tomar mi tempo e me dedicar mi mês para black cada uno para me pôr até outfit Oh, aqui. Pinachi, mi tengo bisabo super bonita. Well, awo que nós me wa conta assim, nós vai papel com papa pa wa com não pode em contato com Janei pa por preparar um shirt ou blusa bonita. Tanto sano, esse luta bom gosto com mi pas. Sim, um bom negócio. Eta, ando borrado, pode borrar de carnaval? Yes, pero bote um deal, aha. Me pai me tem algum ajuste para amanhã que eu esqueci, me também se acabou. Até, trabalho sali.
Amiti kuya mong danki na Maison Zuli ku awe abistimi umbia mas danki di corazón tanto e jeans, mira e jeans ta turna bleng bleng di arriba te abaw nos blusa também sumamente bonita apart anto nos acessório nan também ta di Maison Zuli danki di corazón pa umbia mas laga nos luci extra bonita awe pa nos porting despedida. Nos presentamos despedida juvenil, marcha juvenil 2026. Exactamente, tante. Aba te sige? Amita sige. Ok. Trabalho te sige. Misa. Não está topa na estúdio. Masyabo mes. Bom, êxito. Danke, éxito pa po tambe. Assim na nos colega também vai seguir para lo que tá rádio, nos móvil de rádio moviendo. Nós temos começar não passa nós, pero que tu vai para trás de nós mira veículo de cuerpo policial, Ando Leo allá nos también en marcha está llegando. Leo allá, nós mira marcha tá bini. A hoje nem nós temos 22 grupos aí Sí, que tanto. trobe. Me da algo de hope bom também que aí tem aí foi o grupo na o Benil te vira mais tanto e algo que a surprise me também tá é aí que o Benil tá mais grande que todos os marcha. Correcto, tem mais tanto grupo que e marcha tanto de tiner como e marcha Sí, tanto. grande. Nós temos que nos representantes para lo que está nos marcha juvenil, nos Prins de Carnaval 2026 que está Marion Provas Calvenhoven, nos tem Pancho que está Treven Bautisma e nos reina de Carnaval juvenil está Atalia Love Cornelio. E aí aqui, Beehives de sung encargado, na cabeça nós tem Sr. Germain Brunken, nós tem AG Kaká também com Ricardo Correa, junto com nós tem Raya Navarro e também Etli Maria, que está com o Bobobisa, e cabeça e motor Sí, tanto. de Pinangasi sumamente bom trabalho aí aqui. Como não promete aí me dá com patches off. Sim, foi correto. Gewoon um tremendo trabalho. Então, Janei, na dedicar aqui carnaval, nós temos diferentes baluarte, pero especificamente nos marcha de juvenil, se man passa nós logra que passa de Corvette, mas bonita, mas Captown, da senhora Melly Hart. Melly Hart é uma pessoa que estava tendo seu grupo de carnaval, grupo de baile também, quem não conhece Sweet Sugar, se dado caso não conhecer, Puntra, está rondou de tiki mais idade, Sweet Sugar tá de grupo de baile hobby grande que nós temos aqui na Corsal, que estava a aportar mais hobby mesmo, para o que está nos marcha juvenil. Anto maneira e descripção também é homenagem aqui tá devidamente na seu lugar para sobre a senhora Melly Hart a aportar mais de 40 anos na Carnaval Juvenil. Sí, tanto. Esse é o hope bom também. Passou. Ela mostrou que seu amor para carnaval tá mais grande mesmo. Correto. Ela começa eigenlijk na 1974 e a começar com marcha de despedida de Mucha. Que bem, não tá outra de marcha de despedida para mim? Não, a homem te contava. Não estava de marcha de despedida para mim. Então, é a começar que iniciativa, pero estava a cielo, está sali fora de Koralsberg. Vai caber na Princess Beach, que agora aqui está... Conhame é hotel aí, quem pode ajudar-me? In ieder geval, é hotel all-in na esquina em Nanang, na riba, prometo que é Maripampung. En ablief, conhame? Não, mas quero bro, está bisa não, está conhame. In ieder geval, ele estava a cielo, pero estava a cielo Conhame Princess Beach, não, sim, Princess Beach, pero conhame atualmente agora aqui. Esse é o mesmo está. Conhame agora aqui. Em nome de Sunscape. Ate nome, Sunscape, correto, Sunscape. Estava a organizar a despedida já domingo de Quaresma. Então, sei, não estava a ter mais em geluk. Que me promete já domingo de Quaresma. Estava a fazer, então, na visa posa, esse não por, que me não por haciele. E ora ela decidiu de, ok, lá nós vamos fazer a luna. Então ora ela estava a fazer, de soup by White Hat. Já, ele sim ela fazia par de anos, pero na 1987 a organização que estava na cabeça de carnaval, a cinta com a senhora Melly Hart, então na tomei over. Então, ela decidiu
kunanta sali waihat by soup. Di kong, so ba bibili ni soup ba waihat, e solo ta den cara di mucha na. Oh. Ante ori na cambiele, nanta ta sali di waihat by soup. Anto sira no estava tabay ta stadion di soup, ta kamina kuta nga football e nana. Anto sina tava ta deja si despedida di mucha den stadion di soup. Então, coisa mais peculiar, coisa mais que a senhora Meli Hart a aportar na dieta com a ano 1978, ela acerca a organização de AMAC, é uma organização tumba, para assinar Sweet Sugar, seu grupo de baile, por acompanhar algum tumbero riba escenário. Que me para você, que foi 1978, tem o bailamento riba stage aí, junto com o estanco da canta tumba. Anto, na 2003, Meli Hart estava estanco ajuda funda a GKK. Anto ela forma parte também da diretiva e tempo aí para Hopi Anya. Anto colaborar, estava colaborador de AGKK também. Anto, guess what? What? Meli Hart é persona que a começar na de grupo na descrição de traje, então estava a compartilhar essa aqui com a prensa também. Is it algo? Dus está na seu lugar para dar a senhora Meli Hart homenagem aqui sobre a liberdade. Ela não fica hopi para nos marcha juvenil. Ela faz hopi para nos carnaval juvenil, principalmente juvenil, pero dana gansi a começar com a descrição de traje com juvenil lang é grande também, então ela aporta totalmente para o que está carnaval de Corsol. Pois senhora Meli Hart, de nosso coração, nos queremos danke, então nós desejamos que você desfrutar de homenagem aqui merecidamente. Bueno, ¿qué está pasando aquí, Janine? Maneiro me mira, agora aqui nós estamos ganhando o last auto de polícia e maneiro me mira, carnaval está chegando. Yes, nós também temos, lá nós vamos mencionar o grupo não que nós também mira, a tarde, Janine, você quer? Sim. Nós também temos, naturalmente, o grupo número 1 é parte protocolo, que nós vamos mira, nos Prensco Pancho, nos Reina, nos finalistas também, de tanto Tiner como Reina Grande, Reina Chiquito. Também nós também temos, qual grupo nós temos com The Moving Dolls. This way Moving Dolls? Hats off to Dreams Kids. Hats of the Dreams Kids. This way nós temos Youth Generation Group. Então, Youth Generation Group é grupo de brass band que está join e Carnaval Juvenil. Depois, nós estamos em grupo número 5, Groovy Kids. Correcto. Samba de Ali Ali, tá grupo número 6. Grupo número 7, Grupo Juvenil Zazu. Grupo número 8, tá Dushi Aventura Kids. Grupo número 9, Estrenitos. Eso. Grupo número 10, tá The Glamour Kids. Grupo número 11, Grupo Smile. Grupo número 12, tá Beehive Tumblr. Aqui na Nacional, nós também, vez que nós também compartilhamos aí, Curoil Asoro, para nós por ranha tumblers, para nós por bebê que dá bom hidratar. Den é solo que não sei sabe, solo tá forte, Shonan, se você vai saliendo casa, você vai ubicar o mês canto de caminho, vem com algo para proteger, para sobre é solo te. Bom, lá não sigue. Just 2, tá Beehives, botar a chance de comprar o tumbler. Grupo número 13, tá Ehehe Kids. Nós temos just 4, que tá Hepale Kids. 5, Kitty Kids Carnival Group. The Box of Creativity Kids Carnival Group. Happy Kids, qual tá grupo número 17? Cara ng Alegre, tá grupo 18. The Fabulous Kids, grupo 19. Grupo Sprinchi. Grupo Confetti Pronchetti, 21. Anto, pasere, nós temos o grupo que tem mais tanto anos de participar, até com ainda, de nos marcha, mas é ativo, 30 anos acaba, nós teremos com apetite para gozar. E totalmente, nós temos 1.537 participantes. Tá hopi. Tanto. Tá hopi, dus tá great que nos muchanan e nos generan tá gozando para lo que tá nos marcha. E agora sim, televidente,
Bota mira, el opening piece ya acercándonos punto de transmisión. Un viaje más. Nos hace aquí con Hopi Cariño. Nos tiene un crew tras de cámara también, control allá na Cerro de Ararat, pues cinta y disfrutar pues, sobre nuestra cien netamente para algo que no porte y presente aquí en Caena de Corso. Pendiente. Siya conta que Tumblr. Tanskal sana itong topi bong ano algo ko magusto mas tano di jeta eti un pidatasyo Yes, modele. bo telefon de zip grandi bo pod money seng lo que bo misteri jet ding euro zip itame bo po ni ya bikas Correcto. Hopi bom. ano Bueno. tanto na strap tambe algo ko magusto jeta eti un pida akinanang ya bo na tayo limang E no te cansa bom, en verdad. Correcto. Yes. Ok. Pendiente para nos bahaya e party, e prome party, que é party protocolar, caminha com nós bahaya nos reina, nos prensco pancho, esnan kuta encabeza, esnan kuta abri e carnaval aqui. Pendiente. Disputa mais aqui um rato. Já para o isso do papai tá. Onde é que tá bom? Ah. Cima aqui. Ai, que florinho. Esse ano tá cansado de agora. Um cena pega, né, Macri? Pendiente, Anto, nos está guiando, nos promete vehículo, puta, el DJ que te acompaña, es parte protocolar. Anto, esa aquí está, nos vamos a acta con DJ, ¿no? Abo tiene un tucubo, no DJ JT DJ JT, ta es un que te acompaña, nos promete grupo. Un día más danki na Amazon Zuli kutesun ku ta sponsor nos dress ave, nos jeans, e shirt, e blusa que está super cómodo, algo fresco, sempre vai un jeans, ei, tanda que la funa stingy anytime. Nos ta mira, nos representante na. Ami também siya benieuwd passar se reina de carnaval tem. Nós passou depois de ayer, de jump ayer. Nós está pendiente passar com anteice of não. Me te quer com anteice. Mina me quere So, si boting carnaval na bo corazón, why not? Super bonita. Lo que nos te camina con nos por mira aquí. Pendiente para nos hanya e prome grupo que parte protocolar. Nos mira Atalia Love riba su carroza gozando. Siya ave abota subi. bondante Ave abota subi. Bien ambiente. Nantabay pasa nos dilante aqui, na nos por um ponto de transmissão. Dia mais, na mi mencionava que em turnos tem que chamar Danki, nós tem que chamar Danki da Dana Flow, e temporada aqui corta, conta para a família, kuta de visita, riba nos dushi isla, de SM de Flow, kuta lá na queda conectar, hanya bo SM online, off na etienda de Flow na Sambil e Salinha. Dabusi Motors, Crude Oil. Nós temos regulatory
Authority of Curaçao, Curaçao Airport Partners, Medical Laboratory Services, Star Motors, Cariflix, Corswell, Kids Paradise, Pajanesu, Shorts, die jeans sumamente Kits. bonita, e Sukets, Curaçao Wegenbouwmaatschappij, e danke di coração mas na Maison Zuli, ku ta hasinos extra bonita. Abo también si botin cualquier ocasión, ku vamos ter di traje, nanting de todo, es un elegante, es un más deportivo, aparte de ese, el servicio está increíble, nantas horas para busali, e accesorio que está club cubo, paña, anto, para que da luci super bonita. Shanae, bata ba sa kanang? Bonande. Nos Prensko Pancho, Marion Provas Calvenhoven e Trayvon Bautisma. Nos Reina di Carnaval, nos Prensko Pancho Tametei, Nerekio. In Janeita by Purbahanya, entrevista com Atalia Love. E televidente nang aginamit ko no sa Reina di Carnaval venil Atalia Love. Conta o sentimento nang paawe 4 e marcha de despedida. Abrir? Conta o sentimento nang paawe 4 e marcha de despedida. Well, me senti mi coração também é um tique quebrar, pero nós também desfrutar de marcha. Awel, não me podamos cos. Ribe e carosa aqui, bota bem se sentir solo? Sim, opi, pero toc nós também quebra de solo. Nós também enjoy de marcha de solo. Awel, sigue desfrutar de marcha. Danke. Super bonita, nos Reina Juvenil. Atalia Love Cornelia. Janei, botin ko baha. Bono pa pai ko ne, botin ko cabelo dami transmitir Janei. Tanto mi mo baila cantando sim. No. Bono por baila kami. Yes. Ok, DJ Teki acercando los puntos de transmisión. Significa kuta grupo número 2, The Moving Dolls.
The Moving Dolls, llegando nos punto di transmisión anto ng fantasia di traje ta Willy Wonka Chocolate Factory. I've got a perfect puzzle for you. Oompa, loompa, doobity-dee. If you are wise, you'll listen to me. What do you get when you guzzle down sweets? Eating as much as an elephant eats. What are you at, getting terribly fat? What do you think will come of that? I don't like the look of it. Oompa, loompa, doobity-da. If you're not greedy, you will go far. You will live in happiness too. Like the Oompa, loompa, doobity-doo. Doobity-doo. Moving Dolls. E upa-lupa ng Shanae, di Willy Wonka Chocolate Factory. Amigani sa kwanto ende bay wake film aqui. Después kuno sa pisa já domingo si mampasa. Pa bay wake sonang. Da un film super leuk. Mi te recomenda. Mami na papi na si porque am spend un tiki quality time wak un film. Eta un film vale la pena. Super leuk. Comai? Vai. Bota bom? Sì. Bota passando dushi? Sì. Conta che solo. Bom. Conhemavo. Shakir. Shakir, qual escola você vai, Shakir? Medo Vale. Mirra do Vale, você quer Fraudini? Sì. Bota comida para mim? Sì. Vou prometer que vou participar em carnaval? Sì. Então, outro ano você pode participar? Sì. Obi bom, dushi. Enjoy o carnaval, bom? Ayo, dushi. Ayo. Baila para mim, Wak. Baila para mim, Wak. Eso, eso. Assim na você mira, kuting hove mucho ta prometer que não participar.
Ando bom mister mayor la ganang profe. Ito un douche experiencia. Correcto, esta un dulce experiencia. Então, assim não te cria carnavalista para nos marcha mais grande também, tanto tiner, pero é grande também. Então, gente não dia muito não que também com não trabalhar nessa depois de marcha, So nos boqueda assim turcos. No tanto. Nós também tem mais cinta canticaia ou desfrutar de marcha. Sinasosegao, a que marcha. Bom, grupo número 3. Grupo número 3. Heads of the Dreams Kids. Heads of the Dreams Kids. Ante aqui Heads of the Dream Kids tabay desfila den kaya ng kunang traje ole ole ese ta ng number di ng traje anto nos kolega mitabay si Kadje Boa tarde. Mamãe Minushi. Wat master? Mida master. Sì, no, gratitud. Mas wala ni mes. Mita asa minuto ka emosyonal. Misa pa sobra esa kita bokos. Ando hopi aya bota guarda pa bota aqui. Sì, sicuro. Ando con un team solido di Janice, Kim, Aisha, Ashanti, nossa trabalho duro, ando nossa mira agora que nana, com nossa shining kaya nanti corso, ando bigay pa hobby ayam. E amor pa mucha. Seguro. Disfruta. Danke Dushi. Seguro ambiente no te falta. Tanto, mi pone pisa, no, you, eso se dream se pasa lá, el seisita gaiamento solo signore. Het is overduidelijk, is super visto, con bon nos mucho nang ta gozando den Heads of the Dreams. Olé! Atrobe, mi te quiere, puta importante DJ Lennon. DJ Lennon, me entender, Miki. Awo que bota off? Sí, bueno, eigenlijk medio descansar, pero vamos a nos DJ Diego de marcha, luego Heads of the Dreams Kids, que me han apoyo de dando moral como vamos a siempre nos sei. Vos así Cuba está perdiendo trabajo. Bom, no está así tampoco. Es de manera más fácil para que, pero por dar simplemente más alargar ¿cómo te dice? El length of life. Vos así Cuba está tentando un regeling de pensión. No, ese sí te 30 bom aqui, você? Como bolaga extra. DJ Diego te take over mesora pa Pabo. Sí, seguro. No vamos a con gran orgullo, Scarlett, para sobra. Así que esta aquí es manera más fácil para vos explicar cuando para cabuya, piel una cabuya novo na piel. La pie. La piel que sigue bye. No, be great. Anto great mira con Abo e Chantal te sostener posso yunang tawari mabisa. Uma conversar com um jovem, anto bisa promebia que tabai. Anto laga e purba shonang, laga e purba. Se voi bisabo e de interesse de X cos, laga e purba no limite. Pa sobrepono sa que colocou significa peden su vida verder. Sí, seguro. Você a mim tá muito orgulhoso por hecho que gusta e cos. Mi no te puxe nunca. Ti ora mi dice Diego, si vos tin tempo vai trin. Pero mi dice Diego tiene que igual cosa, no. Mi quepa e cos bindi su mes. Ma sopra cine, hobby mucho, hobby viata practicar un deporte, forza o qualche cosa con andare así, ando
Bosa destruir tiempo botar la que. Pero cosa que esta ciele con amor, mi te mira con esta ciele con gana, con gusto, cosa. Entonces, sí, para mí es importante. Super great. Lanan sige sostener. Anto danke pa portana Carnaval Juvenil también. Sí, claro, nos contribuye. Vos mes hora con Heads of the Kids. Vos sabing, hey, what about? Me digo, Nancy, mes hora. Ahí pasa, ya da 3 años que Diego da participar acá, pa. Ela participa con Arrowane, pero ahí pasa, no sabay con DJ Elgin. Ahí aquí, manera Heads of the Dreams. Me digo, neto otra experiencia, bampe. Obi great. Midaya Masha, great mes kung ta involucrar nos jóvenes, nos mucho nang pasobra aparte de esa aquí na comprende ko ting estreno también ting diferentes joven ting Tiziano, ting Jada ko ta apoyando. Sí, seguro. Es cosa importante, pues, aunque manejo vivía por ahí, nanta toca tumba, pero mucho nang ami de forza andar, pero en December, manejo ahora también me digo nacional para bon awe de tumba de cosas sobre después de awe, e tumba de mucho nang no te sigue zona fácil, que me abandona nang na respeto, e trabajo con nang hinca den como participante en el festival de tumba juvenil, que me abandona nang respeto y sostén. Para nos perseguir, pero ta dushi pa mira un Jada, un Tiziano, nos mesio MCX, Saim, yey speed, yey talento, yey for ato asine y nos cinco sigue, paso Scarlett, si no hacían, nos queda concentrar para carnaval grande so, es mucha na kita ba sali completamente for the running de carnaval. Correcto, ese no se cabe bisa mencionar worry, tanang tingku sigi cargue, pues wo tingku involucranan den e fiesta aquí. Correcto, ando también sei, mi tengo vice cos manera también, da elogiar bastante también Telecorso, nos planta nacional, pa sobre nos ting, bota junto con un tremendo Master, ¿no? Master, belleza bonita, mucho más, me conocí también personal, que me dan un belleza pe chiquito, pero inteligentísimo, papi, más bonita, comportación sublime, ando aquí, bota belleza de desarrollar su talento también, aquí en la televisión que me dan, no están metiendo futuro. Sigur, esse aí tá seguro, então a mim seguro tá uno puta para essa aqui sobre nós não porque da forever, nós não tem forever, então bom mês por compartir boa experiência, compartir boa sabedoria, não vai com ele. Correcto. Y también sí, si por ahí para, obviamente me pero ¿qué pasa TCFM? ¿Qué pasa Telecorso? Ta kung mahal atrás un día para concentrar en otra cosa, ahora que hobby con Diego, pero you never know, no se lo de un día, me está purbando también, de hañe y banda también, o sea, con que me han, por dar no se puxe, van a ser aquí también de desarrollar una otra habilidad, ¿no? Jolly son suporta na tabri. Sí, no, mi saco sí. Telecorso, de mi corazón está en Telecorso. Que me han no zumbay nunca, no esté un tiki para atrás. Nasa pomong da, me con un momento que tengo da llamar, me con una mester para que da. Si me tiene tiempo y paciente, lo me sigue con 1000 amor. Tranquiladan. Aguardo. Eso. Tranqui. Ay, Janey. A mí de cosa con el joven emocionalita bailando, disfrutando. Bueno, mi te quiero dar bon hora para nos van un rato, cero de ararat pa asina nos van con nos break nang anto Jesus the back. On aquí directamente por di Marchena. Anto nos incubisa. Él aguanta un rato así aquí en Marchena, Heads of the Dreams Kids. Aguanta un ratito así, pero ya estamos moviendo. Mientras espera que esa aquí pone que una lo tengo by fuori, ni hancha marcha. Pero seguidamente nos van a grupo número 4. Youth Generation Group, un grupo de brass band. Nanta un grupo di brass band, esta es un Youth Generation, un proyecto de brass band que culmina de una presentación de marcha juvenil. Cada tocador te invita un amiguito para bailar marcha con él. Y aquí, nanta vesti liber manera barbuleta. Esa que tiene identificación con nuestra liber y por así, jópicos, entre otros, toca y baila.
Awel, tanto Scarlett, tanto essa sindawara na yeka. Me quero mandar um saludo Yes! para mi oma e mi opa ko da din sintonia na kas. E também essa que se me não palubida. Paso já domingo mais um rador ko minamana saludo para nang. Eso sea, no. Awel. Kasi na wag, ora tanti marchas nakita, hopi ko so sigo tiene cuenta con el wakaki, wakaya, haseki, hasaya, papesaki, papesaya, mantimbia, e con el por pasado. Sita. Awel, me quero mandar um saludo também para turmitante nang itio nang kuta na Holanda, kuta din sintonia da Vistawanos. E também me quero mandar um saludo para mi primo chiquito que sempre me llama, mi chiquitín. E também me quero mandar um saludo para mi tante. Ok, nice. Un saludo para turnos en Holanda. Ayer estaba de sneeuw, hè? Sí, tanto. Ik ben hopi sneeuw. Maar como de ahorita que hasta hagel aquí haya. Pues nos espera con el calor, con los carnaval aquí en Curaçao. Você sentir a través de los pantallas de Tele Curaçao. Seguro nos hace saque con hopi amor y cariño. Nos incubisa o Quota Club da organização que está conscientizar o pueblo de Curaçao para cuidar para lo que está tratando nos oídos, então de comienzo nos ha recibido ordopias, então que esta visa de mais sonido a yo oído Curaçao Quota Club nanta pasa e regalar nos mucho canto de calle. Pues si botín un yucanticaya, bueno, abin con su protección de oído, o por si uso de nang, pues sobra nang tadunave completamente gratis. Pendiente para grupo número 4 e Barbulateran. Youth Generation Group, líder del grupo de Renex Sluis, 45 participantes. Antona mesta animana mes naturalmente. Puta Youth Generation Group de Ebras. Maya great con nanti magti 13 un persona mucha o un gente kunan Sí, pasira por experiencia aquí. Ya no andamos para de marcha. Correcto, seguro. Entonces, mira, nos jurado, ¿no? Está tomando nota de diferentes detalles, ¿no? Cada grupo team decide el trabajo, naturalmente. Ambiente de Youth Generation Group. Danke un día más na nos sponsor nos transmissão possível da Flow e temporada aqui fora conta por família na de visita riba nos duas isla de SM de Flow o talaga nang queda conectar ayando bo ISM seja online ou na tienda na de Flow na Sambil e Salia. Da Busy Motors também está junto conosco. Q-Royal moviendo en marcha en el carnaval. Danke a Q-Royal para los Tumblr que nos está usando ahora. Danke a Regulatory Authority of Curaçao, Curaçao Airport Partners. Danke también a Medical Laboratory Services, Star Motors, Cariflex, Corswell, Kids Paradise, Family Shark, Imigats, e também na
Curaçao Wegenbouwmaatschappij. Yes, dank je também na Maison Zuli para nos bonita traje de agua. Un ambiente total. Pendiente para nos van a recibir Groovy Kids. Então, essa aqui de grupo, Shani, Cidade. tudo iba nos dezembro, vai. Cidade, mas nem visitar já domingo, tu costa possível. Yes! Então, nós estamos com Groovy Kids, total de 45 participantes. DJ Beats, de Sunku, está entreteniendo, pero também, nós temos que ver com a descrição de traje da Hobby Great. Gingerbread. El reino de gingerbread es un cookie trajado de ginger que es originalmente de Alemania y tiene su raíz del folclore europeo. La tradición aquí comienza entre el siglo XIX y XVI. Ahora, panaderos de Alemania, especialmente de la ciudad de manera Nuremberg, estaba conocido para gingerbread decorado. De mundo moderno, a ideia de casa gingerbread está fuertemente asociada con la cuenta popular de Hans Enrique, publicada en 1812. La historia trata de dos muchachos que descubrieron un casa trajado de pan, bolo y suco. Después se cuenta que la vida popular, la familia alemana, ha comenzado a traer casas tan chiquitos de gingerbread como una tradición de Pascua. Con el tiempo, la tradición aquí aplama por de Europa y ela vai más allá. Ahora haverá una actividad popular de Pascua, una casa de gingerbread decorada con suco, glaze, mangal y otro cos dulcina. Esta traje te ilustra la historia y cuenta de la tradición de Esaki. Pues, ya vos saben, la historia aquí. El road piece representa la historia de Hans Enrique Rondó de casa de gingerbread y mangal, fascina de una vida de cuenta y tradición clásico aquí.
super bonita. Nos a disfrutar seguro dinang si mampa sa anto ya no sabo. Dili fui ko aya Shanae. Fui aya 18, 12. Si dónde? E cuenta di anse fricha, pero con una tradición de Alemania que me queda siempre sorprendido con Leo. Nos generan el grupo de carnaval vai buscar cierta información para así compartir y que de una fantasía de un traje de carnaval. Me tengo que buscar dos amigas de mí en el grupo aquí. Espera mi wakanan. Nos tenemos primer finalista de Reina Juvenil bailando de delante, representando su grupo. Antes aquí está Kiara Alberto. Janei, wa ke Hansen Fritje riva e kas. E Hansen Fritje. Let the magic happen for Brummingen, grupo nummer 5. Fuerte aplauso. Bon tardi. Vai kubos na. Mama pediu mais hobby, mas vai entrevistar você. Promete viajar com você antes do carnaval? No, Quanto anos? de 2 piapanos. Anto, como santa ele? Hobby lake. Kemen, você anta vai seguir vai carnaval, or você mira grande também? Si, seguro. Seguro. Você number? Eva, e a mita Hana. Hobby great. Dag Eva en Hana, sige enjoy. Bom? Yes! Eva com Hana. Dos rumang na mama gusta carnaval, anto nanda un ejemplo kung mama talaga ng purba kung ito sinti patating e marcha, anto ya 2 años acaba, anto ¿cómo se escucha? Sigur, nanda vai sigur. Detalles más bonita mes paloketa gingerbread. E kaas, Shanae, como tá ele? Me dá e gasta o pinete, echt een gingerbread house. Você gosta de coisas? Si tanto. Sim, mas nós tá dois. Que você gosta mais de gosta de Tanto sana, me dá quero pa a mim, mas tanto me gusta gummy bear, nando com whoopie dushi. Gummy bears? Pero também, duro ko minimbe, kalau aku minimbe. Los timber kalmisa. Ol. Kami ko duro. I know it. Pero tanto sa ako, nasa gaya, rato-rato benung ko duro sina. Kiko te duro, kupo que man. Popcorn, Oh, mango boy, the juice, struggle! whoopie. Struggle is the real. Ano, di ori popcorn na kung tenta mo man eh. Kundi nga ni ko, Mimi. Yes. Bom, grupo número 6. Sama
Samba di Ali Ali. Yes, grupo number 6, Samba di Ali Ali. Isa si po che tu non tigi description di Jesha. E topi kota Baudi Ola ng Blow. Samba di Ali Ali ta presenta Baudi Ola ng Blow. E ayan akin nos musyonan ni Samba di Ali Ali abay explora o mundo vibrante Baudi nos Ola Blow. Nang ari ni Sako e vida Baudi la manda mesong colorido ku corso su Macho Benil. Kasi nang invita algún coral di criatura di lamang pabango sa disfruta kunang deng Macho Benil 2026. E coral nang ikriatura lamang na drago foamy foam lit acaba con estilo ng colorido. Etero blau lombrata ilustra escama ng bonita kutapria Baudi e claridad ilustrae ng disolo. Kutado nos mucho ng energía. E color blanco tan pureza e inocencia de los muchanang puta ilustra a la vez es santo blanco y los cocolichinang. El color blau te reflejo de cielo blau de nos la mana da representa a determinación con los muchanang para vencer todo obstáculo. Color ng vivo de tur coral y otra criatura ng dilamang tayo alegría y jeito con los muchanang para contagiar otro y así no logran la meta de vida. El pulpo caraco te abraza, los muchanantes simboliza el amor y unión con los muchanantes Samba di Ali Ali, la boga para siempre especialmente en la temporada de carnaval. Super Nachi. It's a funny thing. You dream about going up there, and that is a mistake. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. There's a hundred things around you. The more it's looking for, under the sea, under the sea. Darling, it's better, don't worry, it's better. Take it happy. I'm not sure they were all dead. How did the sun misled away? I'll be the body, broke down the mountain, under the sea. It's so fine. It's so funny. That's why you have to under the water, you will look at and you walk here under the sea. Showtime continue. Showtime a través de Planta Nacional Telequinosauta de Bocas. Esta que da Samba di Ali 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 by Explosive Dancer. Showtime. Simplemente DJ Pau, DJ Reggae, DJ Elaza, DJ Fabian. Wow. Showtime. Samba di Ali Ali Ali. Continue.
Una belleza, samba di Ali Ali, luciendo umbia más de Cayanan, Vicorso, nos visita grupo de nos reina, juvenil también da un grupo que tiene su nombre de marcha juvenil. Exactamente, tanta. El grupo aquí, Tour Ayan, nos muestra sumamente neachico del traje. Correcto, Turaya di nuovo nanta sorpresa. E pubblico canticaya ando en historia e descripción di traje sumamente bonita e inspirativo. Camina con corda nos para cuidar nos medio ambiente. Obidiamo da para quieto no, pero sa quanto costa pula vai della man. Sí, tanto. Nos tutuganan nos liscanan. Turta come, porta gioca, pega, questa che non sopra, non sa noi, non è che non mi state acqua. Sei te cos, e cos nan con nostri na terra non mester de agua. No, nando na terra por motivo. Correcto, tira nanda en clico. Bueno, seguidamente nos vaya grupo número 7. Rhythm of the Hive by Zazu. Rhythm of the Hive by Zazu, Grupo Zazu, grupo número 7. The Rhythm of the Hive nos crea un mundo de fantasía, camina cada mucho tiene su propio rol en Hive. Tour está conectado de ritmo, movimiento y magia. Es mucho buena para ilustrar el Queen Bee, reina de abeja, cual está fuerte, elegante y brillante. Y en el traje para reflejar esa también. DJ Jack. Olha,
sintonía, mi fantasía, tengo volar. Y ahora que nos vaya grupo 8 con el grupo Dushi Aventura Kids. El grupo aquí tiene 90 mucha y es animación musical de Icons. El tema del grupo aquí está Tribu de Cheyenne. Grupo Benil Dushi Aventura Kids está presentando su tema de Tribu de Cheyenne, cual un tribu de Indian de Norteamérica. E Indian ang aquí está el primer habitante de Norteamérica. Digo una cultura y tradición, cual es mucho nan por así y de el grupo Tahabri con dos elementos importantes para dar cuenta de la historia de la comunidad aquí. Esa que consiste de algún road piece que ilustra el caso ng nativo ng tawata biba adeng itambe tatulo. Di figura ng kunang tawata uso para expresar ng arte kami na po agia ta central ng Esaki, simbolizando la libertad y fuerza del pueblo. El grupo goza de un candidato de 60 participantes camina está repartido en alguna sección. Cada participante lleva un traje con elementos de injang pero de un bache carnavalesco. El participante de sección general tiene un cabeza de coyote arriba ng cabeza. Un warbonet tribu de Cheyenne estaba uso de kutaniga y fortaleza de tribu. Función ng war bonet pa uso de camuflaje y también para una protección para el frío durante cierta temporada de año. Tela ng peluche de frente animal y liso simbolizando el cuero de bestia para proteger contra el frío. Hopi en esta conoce el personaje Apache, un símbolo de fuerza, valentía y defensa. Pero la historia de Dushi Aventura Kids no tomamos el lado de lucha, sino el lado tranquilo, sabio y espiritual camina e injuntivo da conectar con su raíz en la comunidad y su naturaleza. Para Dushi Aventura Kids, el nativo da un ejemplo para el mundo. Un persona que sabe donde está vini, que está orgulloso de su cultura, que está defender lo que está bueno, pero sin perder su paz y humildad. Dushi Aventura, acercándonos punto de transmisión, tenía de nuevo una descripción amplio para lo que están en traje y agrupación musical que te acompañan a Icons. Me tengo visa como atende a tumba zona Hopi Ave. Me dame. En los puntos de transmisión aquí, es discusión que nos queda con años. Sí, dame. Sobre todo depende, uno vota para portar, net kami na vota para na switch No, by ato ke? yes, na switch by un road fire Sí. o un otro cosa. Pero ya,
Dulce Aventura, un disfraz sumamente bonita. Camina con sicuro un fantasia trove, un fantasia di collo. Sono significa come da un jam, ando me se usa e colonna intera. So, wakon e neon, e orario neon, resalta, macho bonita mer. Que te mute mucho nadie. Fantasía. Día tipo, viste controlado. El tribu Cheyenne de pantalla televidente. Nos mira, nos reina Tiner y nos rey Tiner también. Yo le voy a conversar con él. Boa tarde. Como você se sente buku agora que nós na despedida de los March Juvenil? Midaya, assim na picava só, mira como jovem na minha muito chiquita na que sigue vai que marcha pela Deus. Jammer genoeg, nós temos que despedir de nós marcha de juvenil. Pero si pueblo de Corsao, você mira quanto ânimo nós muito nanti. Deus me pedir pueblo de Corsao para tour docente, tour school, pide junto para nos seguir engrandecer nos marcha de juvenil. Hablando de escola, como você sente buku? É aí que escola do começar mais trembang. Ja, mestre começar mais trembang sama sim assim, nós não por vai adelante. Nós jovem nanto nos futuro de manhã, Deus jovem nan sigue para escola sim, mas no futuro tá importante. Danke, disfrutar. Danke igual. Eso, bonito mensaje, seguro de nos reina Tiner. Mucho nem botir son sí. Nos no tem gente esse man libre aqui, pero no está nada. No está nada. Chis vacanza de minha droga. Ai, sim. Bom, Dulce Aventura, luciendo seguro de pantalla, ¿no? Para después nos llama Bombini, un beso aquí, na Estrenitos. Lo que te remarcaba da que el grupo aquí, da un grupo seguro, que tiene road piece, tiene carroza, e igual, me está súper contento de mirar esa máquina de nos marcha. Esto tiene un toque especial, tanto pensando que no por cada mopi también, una manera para no por participar también. Pendiente para nos bajar Estrenitos, un de grupo tan grande también, un total de 180 participantes. Mientras tanto, nos acabamos de disfrutar
di nos muchanan di Dushi Aventura. Y clico también, join us aquí. Sidon. Grupo número 8, Dushi Aventura. Bonita nos reina ng arriba e carroza di Dushi Aventura. Tribu di Cheyenne. Ese está el tema di ng traje. Bom. Permitinos donavo una descripción del siguiente grupo. Nuestra cielo sin aquí dorco en música. Da bira difícil para nos por Sí. papia, anto pa abo na casa no te dushi tampoco. Danke pa tu bom mensaje nan. Nos contento con la transmisión aquí de se acabó limpi y vota disfrutando seguro. Na comienzamento estaba el código original de chispa de ritmo, color y alegría basariba e legado de estreno. Por dia chispa aqui programa novo awardo inventar. Beta Kids sale for de dimensión digital, qual nasce for de luz. Nan disfraz abira ng armadura formador de panel geométrico brillante que te refleja camina nan di circuito y escudo digital. Cada ángulo te refleja movimiento. Cada superficie te brilla de manera pantalla vivo, capturando el ritmo mientras tanto mueve y baila ritmo el ritmo de tumba. Blau eléctrico te forma el corazón del diseño, cual de alma del sistema. Ros neón, verde, orange y lila te de manera flujo de data activo. El fleco te adorna y brilla con cada vibra, con cada paso de movimiento. Prueba el mundo aquí que está continuamente en evolución. Arriba en la cabeza, corona en digital de forma de satélite, buscando señal en positivo, manera unión, creatividad, imaginación, respeto y amistad. Es señal aquí te guía el Beta Kit mientras Nanta progresa junto y conecta que el público canto de Caminda Riberuta. Data Nova, explorador brillante for de dimensión digital. Spar X, el chispa vivo que te pone en dimensión digital de movimiento. Neon Nova, explosión nova de luz de dimensión digital. Neon Byte, luz brillante de conocimiento de dimensión digital. Blue Byte, el guardador que te guarda en dimensión digital seguro. Beta Kids te mueve con propósito. Nang no ta limita pero lidera. Nang ta cargadonan di legado di estreno di presente pa futuro. DJ Lucy te son encarga musicalmente para lo que está estrenito con The Beta Kids. Otro grupo Janey que también con obviamente. Sidon, man nemi ta tene jalle awayam, ta tene ambiente kaba. Sí, es un grupo joven energético, seguro que te nos gana y te nos esperanza con los carnaval tiene más vida. Si vos mira bon, arriba open piece aquí, vos mira nang. ¿Vos mirando? Sidon. Mira Kyle. Vos mira en manera con voz Dordi es digital. solo, bueno, mira chupong, No. pero todo mira así. Yes. Esta es manera, ¿no? Que aquí en Paris día, vos no me sería de televisión más. No. Te gewoon proyecta anto out of the blue así que vos también eres. Ako yung pari dia pati biasa yung ako pari olo suporta ako wala interos kaya mo dilanti. Es cosa. Ay, nos mundo digital, nos mundo moderno. Y te pensaba, esta va así de lié. Vos también pensar, y tengo que keep up que saque para nos que Sí, otro, tanto. pero Yung ora tabay mucho liya ko bomba de kipop. es cosa, Shani, es cosa. Preciso lo que va a pensar ahí. Ni que man, va a cabecinha de un cos. Bota yabo kung Bota boss may- no body siya. Botanyabo con otra cosa. Pendiente para nos haya los grupo número 9 estrenitos.
ku tabay pasanos dilante. Mientras tanto, tabong pa nos bang pa break comercial. Anto Gis nos tabak. Con los Aquí. Marcha Juvenil Despedida. Yes, de Marchena. Nos on ke tubay. Ke tubay. Yes. Televidente, vos mes por admirar con los estrenitos nan adrenta e caen en Marchena aquí con un ambiente increíble, coreografía, gozando seguro.
the trunk. With my bestie like everything fun. Pega, chico, pega, turindi, famous boy. Haha. Estrenito, Shadow Estrenito, DCFM, no sé. Pega, chico, pega, pega. Turindi arriba, pega. Ok, Bulla arriba, bo, ha. Kio, trucha. Bulla arriba, bo, bo. DCFM, Shadow, let's go. Bulla arriba, bo. Nami waxi mi kohaya. Bros. Vi para que nami. Manda vos saludo. Apa nomor ta? Miriantali. Ayo, goza bo? Ayo. Ay. Ese ya va super espontáneo. Ela pensa que a mim, me va mandar un saludo. Ay, tudo. Ano tá bom número de grupo aqui. O grupo que tá mostrar nem mais que conte que botar boa porta de marcha. Colega, gozando, seguro. Me goza com a amiguita que é um bing. Porque manda un saludo. Va a buscar mi cameraman para mi por alague manda su saludo. É que me anima por país e manda su saludo. No. Estrenitos. Bom, después de Estrenitos, Tabini, The Glamour Kids. Ano tanto algo que tá bom número também aqui tá. Todo grupo tá Degna Valharde. Sí, remarcable que normalmente despedida, você tem tiki shaking din en número nang. Sobre ya, es un llega. Sumbuteita sali. Dus, nós estamos para grupo número 10. Puta. The Glamour Kids. Está increíble cuánta polución marino nos mesta ocasional, lo que nos estaba a conversar ahora. Así na tanto plástico y sushi puta terminar de nos awanan y acaba con boniteza con los bol de agua. Ahora que piscaco se cat a subir riba terra, donan a defender sobre no por. Ma ata ambiente una no por soportar e creatividad y fantasía para que una nos mundo também pone mano obra vacina tenemos ahora limpio pero ahora para adelante pero sí mira y admira qué belleza del tipo de agua. DJ Elton. Showtime, Uncle. The Glamour Kids. Showtime. The Glamour Kids.
Driver, stand by, driver. Driver, stand by. Jornais aqui do Glamour Kids. Ao tarde, nós vamos pedir despedida 2026. DJ Aja dominando. Fuerte aplauso para los muchachos tarde. Ah, que no se siente aquí. Educha ambiente, DJ Aja dominando. The Glamour Kids Os muchachos ahí tiene energía de gozo. luciendo una belleza. Ayodushi. Glamour Kids. Una fantasía bonita, Baudi Awa. Lo que te remarcaba también, Shanae, fue aquí, hopi nos grupos na donando show nos dilante. Sí, tanto. Quando algo também, o pinete de mira como muito tanto pista goza. Correcto. Podemos también esa aquí más bien del Piner Parade, pero ahora aquí podemos también del grupo de juvenil también, unos funcionando, está sonando show súper bonita. Nanti un carroza también viniendo para atrás. O è octopus. O a subir y batera para vir le cose. Para concientizar general. Por favor, stop Vilaga, sushi, nula pai, y 30 nos awana. Nos chiquitinan, arriba carroza. Yes, yo. Glamour Kids of tarde. Así lo Eso. Nada, no se suaye. Nada que nos la fascina. Ay, pero es solo de un rol, seguro, ave. Ave de un solo, pizza. Pero ya, no se bendiciones. De solo di corso. Yes. Glamour Kids. The Glamour Kids. Pasando los puntos de transmisión. Hey, Buon tardi. Quando meu number? Jornais Shelly Colina. Como de vez está passo de marcha? Abli? Como de vez está passo de marcha aqui? Dushi. Passa dushi coube, amor. Ando como de sentir com a hora que nós estamos na despedida de nos marcha? Cansa. Cansa? É só cansar com a hora? Sí, pero me da por la ducha o sí. Sí, danke, disfrutar. ¿Hablé? Disfrutar. Danke. Está cansada, pero no te give up. Esta sigue goza de tremendo marcha aquí. Glamour Kids, una fantasía de Baudi Awa. Pendiente, nos siguiente grupo. Los cinco pisos el grupo no está pasando todo arriba, un
tempo basta tranquilo. Esse é algo bom também quando não precisa rush. Juist, na nota bezig te rush. Basta tranquil. Aqui ela aguanta um tiki, pero over het algemeen ela vai bom sim. Ela vai bom sim. Bom, no siguiente grupo, el grupo Smile. Yes, grupo Smile. Anto, la tarjeta seguridad, safety. Nami Dunabo e descripción prome con llega. DJ Atli Lucia te supo te acompañará musicalmente 65 participantes. Grupo Smile representa seguridad. Mirando con seguridad, safety es importante. Grupo Smile quiere es aquí en un bachi carnavalesco. Chaleco de seguridad color horario neón, con cinta reflejante verde neón y payat blanco con la torna y decorar con stenchi blanco. Baudige blusa blanco, manga, campana con ruffle de twill verde neón para completar ambiente carnavalesco. Calzón de combinación de color horario neón, una pilla en ancla con reflex, un estilo con el chaleco de 13, un toque femenino. Zapato estilo boots preto con payat blanco y stenchi. Arriba en lomba, en carga, un body piece con 13 mensaje stop, pensa y sigue. Representa seguridad. Nang opening piece ya en los puntos de transmisión aquí. Martín Medina, 26, último grupo Smile. A ver, no son de película, Luchi. A ver, no sing. Grabo eso. Mate cámara y voy a conferir donde sale, va a ver. Voy a querer bonito. Pero sale para un lumpio así, va. Un lombra. Y que me dice esa línea, si me saca, va. Get the reach. Dice a la iba, vamos a ver. Que marche que me lo mueve. Esto lo para, me quiere sacar un control. Não, Bruce. Bruce, a ver atrás. Grupo Smile, a ver, Martínez, Medina 26. ¿Qué va a ir? Bruce, cámara de móvil, la cosa que se llama. Grupo Smile. Seguro un tema, Janei. Hobby creativo. Sì, tante, è un tema hobby creativo, mi gusta con altra erotisa aqui. Yes. É hobby like this. Sigur. Essa kita é varinan ko eigenlijk kung bota pone na momento ko bota vai direita kaya ou bota vai assim mantenimento canti kaya para alertar moto sunan ko deriva de auto e motociclista nang pa hey pouco iende ta traha e ata senhora Meli Hart
Es un uno nos baluarte principalmente para lo que es la marcha juvenil. Esta de un cosa más cute más de Curaçao Tours. Eso. Seguro disfrutando de lo que está dedicando a en Jalaca. Ahora que nós temos parte camina com beehives também na Tumblr, nós também temos de nós dá drink aqui, daqui na Curaçao. Curaçao. Nós vamos mostrar os Tumblr. Aqui está nos Tumblr. Nos Tumblr com Curaçao. Wag já nem tem dentro seu saco, ou dentro sua taxa. Camina com uma telefone tá dentro de casa. Tal vez no está dentro. Era Sí. Ok. Pero después lo minguei. Ok, bom. A mim também tem Dimi. Super duche. Tem coisa de bebê. Bom frio. É nota smell. Não. Mas usa essa aqui, meeting, dia me transmitir Reina Carnaval, ou me traga Reina Carnaval Juvenil. Aqui não está. Reina Juvenil, mas aí também, dus a mim é rico, me tem dois, portanto é de Curaçao, pero me tem de marcha juvenil também, porque tem diferente modelo, pero a ver nós temos daqui de Curaçao na Curaçao. Yes, com nos Tumblr. Busca tipo, bota aportando na Carnaval de Curaçao. Então, pode quedar com um recuerdo bonita. Sí, pode quedar um recuerdo bonito de um carnaval juvenil. Em 2026 e durou a marcha. Yes. Bom, grupo número 3 viniendo. Lá nos vão back na nos punto de transmissão. Bom, a mim chegou me Gunnar at daya tur me script riba mi tablet. Bom, siguiente grupo é Hehequets. A descrição de traje aqui está yung nga di antes. Ay kagi gets na by back ng tempo. Nos ba recordar conduce nos mucho nan tapa taong nga antes. Yung nga kumas nos mucho mga tawad nan tapa to nga gune antes ta PUBG. Nandaw na play PUBG kose ibis si PUBG pa. Kung nga mama ko yung ikoro ko PUBG de. Palo kita nos mucho ama nang ko yung nga preferiti antes tapa ta auto. Nantava to traha camina de terra para um auto corre e uma pusta com outro nan riba eres ba. Nantava to sinti na mesa e mio chofer na ni mundo. E traha de mucho nanta simboliza e PUBG. Kus cabelo de cabuya e chimis estilo de PUBG. Dentro man e de beer. Paso PUBG também que dos Nos mucho nanta e corre donan di auto di carrera. Riba nan traha bota ni eres ba. Camina na daw nga pusta e deng nang mang nanting ng auto di carrera. Kue traje aquí nos que motivamos mayor na pabangla que nos mucho nang bambek na nang lega na di antes. Camina na anta de Soraya ng panusia kung ko na imaginasyon yan uso mas tanto diyang creatividad. Nos escoge color blanco para mucha inocencia de los mucho nang. Lo que da una mayor espacio para guía en la dirección correcta. Y así aquí es que mostra yung nga di antes. Pero a la vez encorajamos mucho nang habang se uso de creatividad y imaginación de nos regalan.
minuto mucha grande de armonía, de tu fantasía, alegría a mí, me descontrolado, ¿qué pasé? Por no pasé, casita y a pie, ella se visto a tu, sacando trago, tengo mi rico que combina de marcha y carnaval. What is the fashion? Papai Soto. Ay, ay, ay. Okay, no stay. Nos mucha na. Wala may grita po, basta na grita. Hekets. Cool. Sigur. Vamos a seguir. Patrese, Vamos a ko yung nga di antes. Tante, ako, may siyo pregunta pa tante. Kung kwanto ay tante asal di mo kuwachi? Jesus, mio bono apuntre cose. Mio bono apuntra e cose. Pa sobra, si mi bisavo, mi Barbie na guardai na te kere. Tante, no worry, mi tami. Mi Barbie nang, mi tata gusta Barbie. Anto, mi no tata fia yuende. Mi tava da baia nang lava cabelo. Tante, no worry, mi tami, tama tasa ko. Tu sempre ma wish dia ya un yumue. Anto mi di mi tatu na mi yumue e Barbie nang. Pero helaas vende gas, papa Dios, avene sinam ko dos yuamber. Anto, mi di un sobrina si. Raja no da un gado di pop, ci gusto nga pop ci masha. Dus let's hope voor den futuro mi tayo nieto mo Bansi. Pues nanda bonbon si nanda bonbon ato mi tinang bong guarda. Pues si mi dico ako na trove mi ta sa kanang ako na, kaya mi nota stop yung ako pop. Ato ya mucho amber tambe mi te kere ko auto nang sa algo super large pa bonga. E sexy, di ko bisa sobrino mi yun ang tambe mashopi auto Hot Wheels. Bueno. Kids. Nos dilanti. Cheese nos van haya. Grupo numero 4. Ora mi wak ora 10 pa 5. Anto, en verdad, tempo da ropi slow. Si tante. Mi no sa kiko de motivo. Está ok, pero mi dawag pa emo siya po llega final kuls. Solo si kulus. Si tante. Panano yaga na final mo chula tampoco. Mucho suko. Anto, como baby, es solo da basta fuerte awe. Sí, pero wag simda sin Manila Bounty. E la Bounty Key, però guarda, è molto anche da poi main in Atalanta, by main no sta bis di pagna, después mi para guarda me marcha, è tanto más tempo. Mi te queda da ora para nos van un rato arriba, anto Jesus back corri nos puntos di transmisión para lo que da marcha juvenil despedida 2026. Aquí Forti Marchena, DJ Bradley acercando. Jepale Kids, un total de 40 participantes, DJ Bradley, Frida, Baudi Lamán. Esta traje de representar el mundo submarino arriba. Baudi nos habla con su colona, su ritmo y su misterio.
e agua, camina en luz, te brilla, y lo oscuro, de fondo profundo, camina la mano, te queda denso profundidad. Para una traje movimiento de ola, nos usa tela de satín y organza. Fascina suavemente de un reflejo de luz arriba y agua. Y organza ta onda manera planta di la mano, ta baila con el corriente de agua. Tremendo ambiente, seguro. Nos muchanang di Hebalekets. Diferente pesca arriba esaya di damsang i rive mantel of ya si mantel e manga di hovenang botamira è differente otro piscanang kuting. Tanto gusto ko yung piska? Hopi mes. Ay, no se nenan di Hebalekets. Dushi Sina gozando di nos marcho venil, un grupo nuevo, justamente aportando na nos marcha juvenil. Tabon namin ni Mira con tiki-tiki yung grupo nuevo da Bini. Correcto, engrandeciendo nos marcha. Bon, no se sigue. Kitty Kids, grupo número 5. Kitty Kids, su descripción y trajeta, un anoche kulunayeng, un chiquito curioso adrenda emon ni mágico. Cada paso ko edal, flor ng agum sabria ilos chiki abula sali rondo di je manera estrella. Un palabrua abula bari basu sombre y avise, sigue bo corazón y sigue baila. Pa sombra de aquí, fantasía no tiene límite. Ku cada soya más emonia ya vida, ku cada canta más emata ng abria di alegría. Flor na Nicolo a sigilo sa su camina y emoni a revela su secreto de más bonita. En el traje aquí es mucho también parte de magia. El traje Magical Forest está perfecto para todo mucho que brilla crea su propio mundo de fantasía. Camina color, alegría y magia da reina para siempre. En el traje aquí el mundo mágico está viva. El traje está lleno de color brillante, brillo suave y detalle en manera de un buque de cuento de hadas que es especial para mucho. Pang nang kutabaya sam ku cada paso ku emocional. Y tela neon exclama magia, manera luz entre palo y mata. Detalle lang di blache y flor nang di naturaleza te pone businti ku emon di anya vida. Es sombreta una obra de arte, stam di palo, blache verde y un palabrua sabio. Amigo de su cabeza. El palabrua ta es guardián de Amondi. Siempre clapa guía en mucha de su aventura mágico, revelando el secreto de la naturaleza y así no proteger su sueño y engrandecer nos carnaval venir.
mucho animándonos mucho. Eso, ¿para qué tú? Eso, Tanto Scarlett, mucho nada bisa ka ng komando. Sì, fuorissima passano sotto una nota con ausa e tipo di crocs. Pasina, nos funcionan por mofe, cómodo, baila arriba e tumba mi remote. Hobby di mi colega nang está aportando también en nos carnaval juvenil. Hobby je vrouw die school, hobby cabeça de school, que está aportando para lo que te marcha juvenil. Los ambientes de la serie, no nos escucha nadie. Lisa, escucha Lisa. Dos fechas de beso. Siguiente grupo. Grupo número 16. The Box of Creativity Kids Carnival Group. Un total de 76 participantes y DJ Argenis Huerta de su acompañada musicalmente. Nada vai bem com algo que me gusta mais jóvenes. Cacho. A vos no gusta? No. Isa, babisami fuertísima pasar. Como no gusta cacho. A mí sí gusta un bom bolo de cacho verde. Oh my God. Cacho, memoria de terra, espíritu de pueblo y fuerza ancestral de Brasil. El traje de carnaval Cacho, la historia antigua, una memoria colectiva, puta viva de entera, de mata y de corazón de pueblo. Inspira arriba el fruta sagrado de Cacho, undi el primer regalo natural de Brasil. Poner 10 de lucha. Cuando sube la bola, bota aquí, bota aquí, bota, 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 bota,
Raíz histórico. Cashew como memoria de origen antes que Brasil estaba se llama Brasilia. E mata de cashew estaba de crecer libre de tierra sagrada de el pueblo indígena. Panang e cashew no es simplemente un fruta, pero un símbolo de vida, sustento y conexión con mamá tierra. Tupi Guarani y otro tribu indígena usa toda parte de mata. Es fruta para comida y bebida fermentada, energía y cura, y blachi para medicina y ritual. Sumamente bonita, atrove, un fantasía, leo buscar. Camina con la bonita para mencionar. E fruta originalmente na Brasil awardo hobby usa pa indígena. Tanto pa mira ko turcos pa mira. Un tema ba carnaval? Sigur. E planters ta undi marca nang ko sigur undi mio cashew nang super dulce. Mira Mr. Planter também ribaje Mr. Planters ta zuai e caso veda Mrs. Planters. Super bonita. El grupo aquí Sigur, grupo número 16. El grupo The Box of Creativity Kids Carnival Group. El bolicacho. Heerlijk. Happy Kids na caminha. Sim? Grupo 17. Minda mira el número. No está pendiente. Nos avisa si el grupo no ha falta ni un número. No. Dus na pasa según orden kunang Mr. Kana. Dus nos espera coisa que lo de caso agora que também com depois de 16 também grupo 17 que é o grupo que chama Happy Kids. Un total de 71 participantes. O DJ Armando Huerta es un puta acompañana. Sí, número 17.
E hay aqui nos grupos te representa Play-Doh. Play-Doh de clay que nós usa para criar tour sorta de figura com ele. Para o traje nós usa foamy, cartão, crepe e Play-Doh. Arriba o traje nós usa diferente color para acentuar a criatividade de lo que nós usa para lo que está el clay. Happy Kids, tua fantasia di Play-Doh. Você com Happy Kids. E aí, eu, bobo, chiquinho. Assim, como banana. Olha, Happy Kids. Ya vamos, yo, carnaval 26. Después de Happy Kids, nos tinkaran ng alegre. Puta, me está contento. Puta, happy. Happy faces. Takuha na papiamento biaki. Yeah, os caras ng alegre. Anto, no total de 65 participantes, DJ Danny, Wendy and Taf. Cara na alegre é um grupo que aqui vai participar para promover de carnaval juvenil. Essa aqui está para engrandecer nos carnaval e a la vez uma emocionante oportunidade para desfilar e assim ter o carnaval. Bibu! Mas é cara na alegre, as coisas eu vejo de Handsome Bar. Para trazer aqui de bate carnavalesco e toque de fantasia para marchar com ele bem cairão e coração. Okay, we get back to DJ. Okay. Do not further applause. Cuando vamos a que desmai que tu vai, então essa que terá cantica. Quando pegamos essa coisa do telefone filme, né, papi? Essa do telefone filme. Lo se fa DJ. Eso. Essa aqui de carnaval 2026. Carnaval legal subir cara, né? Sentir você. Como só vamos tirar, não se esquece. Tá me entendendo? Lucy,
Seguro un huega ku hobby di nos funcionaba hoy día no conoce. Tanto a mí sí sabe. A vos sí son Mi ahí que digo que también. Ok, ¿ando ve gana? No, Bueno, acá na Hansen Bar. no tanto. O de weer ons partij? Depende qual huega. Di kong. Kiko sinap tapon yung weer ons partij. No te huega tapos de ver hospital. De son comida hunga con eso con ver hospital. Nampor llamaba fue fácil. Sí tanto. Sí, ¿no? A mí no está ons partij, pero si nang man intentando si na minuta ya luz. Y me quiere ese ita ecos ku minuta ya luz. Pero lo que está great cita ku ita eco mane esa kita un huega no sahaya que está me 4 popchi auto no se tiene play-doh ta cosa que nos funcionan mesmo munga que saquinas ya estrenito sabi ko e mundo digital ku nos tour ta guste mas hobby mes pero nos tinko que da corda riba e veganan camino que nos va comunicar nos va conversar nos va ons partir un rato también Sí tanto. rabia con otro, no, es sushi. Pero te duci sì e compartite in famiglia, cubo romana, cubo amistad, está seguro, seguro. Grupo Just 9. Anto The Fabulous Kids. Da Grupo Just 9. El grupo aquí su animación musical da Dolce Band y en la descripción y traje ta presenta Tropical Fruit Garden. El traje de The Fabulous Kids ta inspirado por un jardín saludable para nos muchos. Un traje camina concientiza tur mucha para comer más salud. Después que el jardín aguardo buen cuidado y recibir agua para etera por abrir fértil y asina brota. Bona para agua en por broma. The Fabulous Kids que para diferentes frutas para los chiquitinas. Come salud, come fruta. Paso un cuerpo sano ta un mente sano. Cada fruta tiene su propia vitamina y da fortalecer un par de su cuerpo. De la mantiene piso, kuda un fruta arriba. Arriba ng cabeza na di un flor para indicar que el jardín a floria y parte su cuerpo fruta. Kasi también por mira diferentes frutas de guetos.
batido, bolo, de maki fruta y hopi más. El color lang ko está en traje ta una realza na cada mucha. Nanda indica que nos mucha nanda contento con lo que el jardín da produce. Y también sí, nanda participa para una man y sigue así nos mucha nang sabi dor de come salud. Bonita Sigur. MC Ancho poniendo un ambiente completo junto con Dolce Band. Una improvisación increíble, un talento increíble con MC Ancho Tahasasaki, eta 30. Una como increíble, eta sadi, entretener, grande plus Sí, chiquito. Pues nos ha enterado un show, nos dilante. Andrés, no, tú cantas de tumba, pero tú cantas de mucho, sí. Mucha, correcto. Y está entreteniendo emocionante también. Sí. Carroza, para lo que está nos grupo puta, The Fabulous Kids. Fabulous Kids. Me gusta fruta. ¿Sabes cómo no gusta fruta, ¿sabes? Sei de un bom gosto. Como no, porque gusta fruta, pero gusta vitamina ori? Ya. 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 Siguiente grupo. Siguiente grupo da Springchi, el tribu Springchi Tikitotam. Para 2026, el tribu Springchi Tikitotam, su disfraz lo representa protección para nos muchanan kuting como enfoque principal, protección de nos muchanan su paz, fuerza, felicidad y inocencia juvenil. Tú eres aquí, tú mucha de derecha y ribache. Totem está un pilar de palo, con ribache diferente carne, contento, colorido, y tenía hasta cara con expresión de curiosidad. De mayoría caso, el pilar aquí está, representa el núcleo familiar de cada tribu o familia. De celebración, nan o encontrar celebración o encuentro festivo, Tabata pone y usan como adorno, acompañado antorcha de candela, que Tabata iluminar el espacio, que Tabata colocar, vienen bailando, gozando de unión. Meta, celebrador, festejador, educador, nos muchan para apreciar, valorar, estima, por prójimo, para juntos en la fiesta de unión aquí y ser siempre agradecido para vida. Diz un crente de Springchi para goza. Anto Queens es su puta acompañana musicalmente. Nang a-join junto con el grupo St. Antonio School, St. Antonio's College.
Un tremendo ambiente. Sammy Martin, Kumbay! Kumbay Kubo! Oyamabo! Gamay! Bota pasando tushi. Sí. Muy bon. Sige, goza ba din, papi? Ayo, amor. Ay, 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 un tremendo ambiente. Bravo, Sammy Martin, da di nos artistas di Isla di Bonaire, pero con diferente presentación aquí en Ana Corsao. Anto, esta join Queens también. Sí, tanto. Na momento que tem presentación. Ajá. Eso. Bonita e tribu aqui, e tribu que representa grupo Sprinci, representa e tribu Sprinci tiki totem. E tanto, nangabayan di slow, pero saya no final. Yes, nós essa aqui é o grupo 20, diz nós trabalhamos grupo 21 e 22 en dat is het afgelopen. Ja. Ja, helaas, pindakaas. Pero nos tengo bisa seguro bonita carnaval juvenil. Marcha llena de alegría. Hoop e alegria. Nos mucho nang agosto seguro sobra Botamira e cara nang contento e ánimo Sí, con tanto, anta seguro que pasa cerca nos aquí por nos por un punto de transmisión na Marchena. Nos kaya magdanki dia mas na tour esnang utahasi nos transmissão possível. Dinaf, Flow, e temporada aqui, cada quando bo família nang kuta visitanos do isla di sem di Flow kuta laga nang queda conectar. Hanya bo isem online off na etienda nang di Flow na sambil isalinha. Da Bosi Motors, Curol, kutaminos kaya madangi na nos Tumblr ng RSA, Regulatory Authority of Curaçao, Curaçao Airport, Medical Laboratory Services, Star Motors, Cariflex, Carswell, Cats Paradise ko ami kaya madangi na mi short imikets, idanke, itambe, Curaçao Weekambao Maskapay. Yes, danke também na Amazon Zuli. Para nos bonita traje con nuestra Lucy Ave también. A cualquier evento que botín de porta es un más deportivo o es un más elegante. Pasa en Amazon Zuli nadie da un seguro. Un servicio increíble. O traje nan, pero también bo asesorio nan todo lo que botín mester para boqueda nechi. Confetti Proncanti, Sinta Mira nos pasa. Cada momento de vida lo que da grabar y captar lo que nos hace mundo tamira. Sea consciente de tu comportación con tabal oro. Comenzando por de línea preto con blanco. Pesnan de color y llenar con alegría. Cada uno lo guiaba y camina de transición para botar mejor versión de Bomés. Para emotivo aqui nos grupos de carnaval Confetti Proncanti que para quieto rato e van back den tempo camina turcos a começar. E promé época de televisão estava a ilustrar todo programa na preto com branco. Essa aqui é promé señal de vida. Ora que nos nasce, nos mestercinha turcos. Nos no alanta tacana. Cada step que nos assim dal den vida está de logro, determinação, paz e amor. Pesnan ku kana llega na linha na Nicoló
qual é perseverança de vida, caminha conosco assim, com nada de vida não tá fácil. Me centra duro com o dor de frente para chegar ao máximo. Tinta pone em casa, tinta pone em câmera e hasta na tua prova. É um método que está conectado com o mundo. Confetti Franchetti te ama bombini dentro sala carnavalesco. Glamour, elegância com colonna vibrante e radiante, que cautiva a mirada, lo lagabo queda encantado de lo que bota mira. Cada transmissão está llena com amor e está llenado com alegria. Sinta mira Confetti Franchetti. Juan Sigur trazendo un tremendo ambiente de Kainan aquí. Y nos llegan a los últimos grupos, Janine. Grupo número 22, Apetit Pagosa. Yes. Apetit Pagosa. A descrição de traje está Grupo Apetit Pagosa está celebrando 30 anos participando de Marcha Juvenil. O tema está Explosão de Color. Nos traje está colorido,
Camina nos está presentando realmente una explosión de color. Nos está participa con 50 muchos y lo de 2 topper y carroza. Que tu vai confetti pranchati se io so, era un trailer também. Sí, tanto. O nos muchanang di confetti pranchati. Eso. Nanta zuai. Super deftig. Tu chic, Shani. Sí, tanto. Maneta reina na mes nanta. Bonita. Eso. Mashalurk mes. Mira nang goza. Ami no sabe na nota ya no ne hobby solo eri ba na siya eh. Dame lo que va a ir y carroza. ¿Ah? Super bonita. Color, dimensión de color de tela también a resaltar. Seguro, seguro. Anto, va a mencionar acá. Apetit pa cosa the next. The apetit pa cosa ting celebrar 30 años de marcha juvenil. Yo Berkeley seguro da una persona que también aporta más jóvenes de carnaval juvenil concurrere, concorrerá con que así durante años de nuevo estaba presente Dios sigue ove forza y bendiciones para conseguir engrandecer nos marcha juvenil. Exactamente. DJ Black, presumo te acompañan, acercándonos punto de transmisión. Danke por tu mensaje, tu cariño, con nuestra disciplina, nos hacía con mucho amor, paposo, nos televidente. Una ventana hasta ustedes sí, de fantasía, mi controlar, de marcha. Y reina va de Uruguay, reina va de Uruguay. Suay mamá mami, suay mamá mami. No se llega, no se llega. Se le va a pedir cosa. No se le va a pedir cosa. Luz primera mami, cámara. Tanta que Mandy na televisão, bata baila. Nanta cansada, un po' cansa tambe tanto.
Nanti mag di cansa. Sí, tanto. Tanta sino chiquito. Ay, Obi Brad. O sea, televidente, ahora va a parar haciendo una transmisión se quita más hobby posta pasa rondo di boshane. Sí, tanto. Bom se queda hobby di focus para bonor descontrolar fácil para lo que bota pa piano, pues sobre bota pa piano algo, pero bobo también mira, bo ore, te escucha otra cosa, no botivo queda di focus, pues, por ejemplo, ahora ese mi sasin, ahora me dava da papi, lo me importa que si Harry. Pues Pero ahora estamos la frase. esta tan hobby prices, que man, alo, cana, di la televisión, baila. Entonces, hobby like, sí, esta cosa con esta Magme. Anto, no se mira un grupo más que piensan y no tanto. está aquí que está, pero sí. ¿Vos no te reconoces? Nada. Ok, no te mira New Ender de organización tampoco. Ayúdanos que está aquí. Por tanto, un Tinar, grupo de Tinar. Está Tinder, sí. Ok. Pues si Gungmi nantame tating mag di join. Sí, tanto. Questo è un gruppo di Tinar. Ya, tan antes del show. Fundación Joven Tiki, positivo y creativo. Grupo P, celebramos 10 años del grupo de carnaval. El grupo de carnaval de Tinder, 10 años. Celebrando y ahora de despedida. ¿Emocionante? Positivo y creativo. Grupo PEC celebrando 10 años participando en marcha. Entonces, naturalmente, y Tinar seguro. Sí, tanto. Y ahora sí marchaba. Y ahora sí, después del grupo PEC positivo y creativo, nos cinco visa que nos llegando tiki, pero seguro en la final de lo que te marcha juvenil y despedida 2026. Nos te la ganan acaba de pasar. Nos te espera que va a disfrutar de nuestra transmisión. No sé si es con hobby, amor y cariño, pavo. Y estaba un placer por así un año más. Correcto. Así aquí nos llega final. Nos quedamos otro un colega que así transmisión na comienzo. Bon tardi. Tata Sala. Ma comprende ko abot encargar ko na comienzo junto con analista ko habay ko bo prome viaja presentando. Para mí prometer a hopi bomi ajusta más cosa. Ando emocionante para amazing. Ok, hobby great. Menos po conta ko pa otro año pa otro marcha na. Claro que sí. Ok, great. Wak, ami te sindi mi ora. No sa di boso, ami te sindi mi ora. Di para banda de dos jóvenes. So, ahora nos a conversar kaba. Niku, nos colega DJ Leanan a conversar. Tanang nos mester, Shonan. Tanang nos mester, pe cosa que sigue. Anto, ese mi que bailaga atrás awe. Ku, pa mi tava un placer de atrás un día más kubo Shonay. Me tanto. Ma enjoy, nos a hari.
no está tan cansada, pero no Pero se no se anima. goza. No se goza y no se anima otro también. Sí, tanto. Dank un día más de corazón na tour nos sponsoran con esta transmisión aquí posible, Janey Abokubo. Mi jeans, Ajá, si mamba sa tao de jeans sa Viagra short. ajá. E, mi cats namin tadi Kids Paradise. Yes, mi tingnan madanki na Maison Zuli, pa mi bonita traje, mi asesorio ng danki di corazón na tour otro sponsor, danki na Curol también para los Tumblr na ku ayuda nos super bon Para nos nos hidratar. para nos porque da hidratar sigur. Tabata Turcos, danki na nos crew atrás de cámara, ayan na Ceru di Ararat, para nos tabata un placer, un brazo duro baboso. Anto, televidente, es que nos será nuestra transmisión para lo que está marcha despedida Carnaval Juvenil. Otra, Otra no say back. no sé. Feliz tarde, mañana con Dios que no stay back. Fue transmisión naturalmente de nos marcha grande, disfruta, goza, pero ahora que ya son turcos te siguen normal, pues turcos na midi. Dapat turcos para nos, feliz tarde y te otro día. Ayo. Danke. Ayo.